Mafa'atauba ai mamalu olea tualava Samoa mai na e pai le whawhetai Ile atua le tupu o le atunu Samoa mai mai e pai le whawhetai Ia pule pea e whaamama O Samoa, O Yesu, O ia o lo tau tai, na te tau tai, lau malanga, na te whatonu ina uala. Samoa mai, mai e pai le whawhetai, I le atua le tupu o le atunu. Samoa mai, mai e pai le whawhetai, Ia pule pea e whaamama. Samoa e lo atu nuu e pele lava oe I le anganga. Pe lava o pole viinga pe o nusuina e iti a oe ma whatau waa. Ai ma malu a oe Samoa o no le tua lava. Ia o le viinga le nā ma le whaamanu ma le whaaftai I le tātou tua soifua. O le manu ai Samoa. Ma iona tulanga se ese o le nila o langi mea tutupu, mea o le atutupu. Ia e pule pea lava ia e o I le whaavau. Whatalo whatu Samoa I lau whaafonga le ne Afiafi o le asolua se fumaleiva. Tau sanga lua afe lua se fulu ma le lua o tēnei fitu o lau po kalama masani fone nei o le taulongolongo I Amerika po le taulongolongo USA o le tautua le siufonga o le tai Faifeau.
ia e mai lana ofisa whaasalalau tututonu i Long Beach, California i saute. Ia o loo mawawa lua ai ma le sunga i whaatonu. Ia tūla epa whaafitai lio sua o loo tamwhainga mai le insinia ina o le tātou pōkalama. O lau tūgo omna le nei moe ngā ngongo Tamasese. Ia ua walawina e whaowina le nei pōkalama o le Taulogologo i Amerika. O le pōkalama sa whenga iei nisa lau whainga luenga i futia walu. E pe ona iei nisi o tamao le atunu ia tamafu o le kalesia ua walawina i le whinangalo le atua ua whailangi i le wholaunga. Ia wala tau sāwhanga i le malo e whaavavau o lo tātou tausinio ai nei. Ia e whaafitai ei li sunga le whaatonu mo le pūlenga o walaulia siau nei tangata whātau wa. Ia e whaawawina le nei pōkalama. O le sini ma le autu ina ia tātou fitu whai pēr. Me se foi longo pui ali i pēo ia whaapunga o masani ei leo whaasara lau. Ia ao se whaasoa foi i le ngata i mea lo tutupu i le tātou talawhatai nei. Me se lawe nei Amerika. O nei state o California o lo mawawa lua ai mai California i saute li sunga i whaatonu. Ia o seo o ona whaatau waa i California i mātou i le whangalo San Francisco. Ia i le nganga. A tonu e anga i luma pēr po kalama ia mtātou whasoa ai mea lo tupu i Amerika nei a wāle sila fia. O lo tātou atunu o Samoa lo salalau i waenga e fia o le nei lo rangi. Ia, o lo tātou po kalama o le atam whai ai e aulawon tātou avele vi inga mwhaafitai i le tua. Ia leo sauni mai pese tātou tepe pese ai ma whaafitai uaulia mai le nei tu aso i lau whaafonga anga ma lau tāpua inga Samoa. Vi inga o le tua. O le awhianga pa ia le tua mo I tātou le nea Afiafi. E tusa ma le tūwhasa tusi whaitau aso le e whakāsā, ma le e whakāsā. Le aso lua le nei mate luas fun maliva, o lona manatu au tū, wha mao ninga e tino mai. Wha mao ninga e tino mai. Body of proof.
O le tusi faitau, o le pangalia Ioane lo mtau pue lua sifulu, a lona fai pue lua sifulu mar whae o le lua sifulu mar iwa. O se o to tonga le nei o le faitaunga o le nei aso, e tu sai ma le fai pue lua sifulu fitu ma le lua sifulu ma le valu. Ua whetalai atu lea o ia i a toma. Au mai ia lo tamatama i lima i nei, wa ai mai fo i o lima. Tu mai ia fo i lo lima, ma tu mai i lo i tu. A ua fo i e te masalo vale, a ia e wha tua tua. O na tali mai leo toma, ua wha pe mai i a te ia. Lo wali i e, ma lo ua tu ai. O se mawhauwhaunga e peo na iei le tusi whai te waso le e whaka asa, o te whaitawina. E peo le matua le ni aso, whamaoninga e tino mai, a body of proof, po le whamaoninga e tino mai. Ile nei vai tau o le koviti, o tātou mōli mawina le ao ngā tele, o le upenga ta whailangi ma teke na losi whanei o na pō. O mawhai o na mautu ai le vāwhiso tai o tangata. E ui le nofo vala vala ma le lefe wā ai ai o le isi, peitai. E iai fo i tu e ao na tātou whae te ai. I le upenga ta whailangi ma isi ala o whisota inga wha teke na losi. A wā ua whaingo fia ai foi o na whaasara lau atu ai ma tala se, ma tala whaatupu, e tai se ma whaavale ai na ai tangata. Le tioa a masalo salo toma, ina ua whailo ane le tala i a Yesu, ua toe tu mai Yesu mai le oti. I le neiva aso, sa tātou wawa ai le fsota ina o langona, o le tangata ona o le popole, o le masalo salo vale, o wha moenga le tau nuu, ma le whaifo o le ola wha tua i le atua. Ua tātou mau ai se wha sala launga hofo ngia, e wha tupula ia ai le fia ma le oli. O loo soifua le ali. O langona masani i wha le tangata, te tau lapa o na silingia mua, se wha mao nianga, o wha sala launga e au mai, nai lo le puna sao loa i le talitonu ma le whātua. Peitai, o le mea tonu leo lo fina ngalo ai le tua mo i tātou. Ia tātou talitonu, e tusa lava pewhete na i mea ua tātou waaia, ma mea ua whātonuina i tātou, e le whātua e talitonu i ai. O le anganga te talo le ne yaso, tātou te tau whailangona ai, le tua e. Ia o mana tua upua Tomasi i teimi uma, e wha oso ina i au, e le liu ese ma oe. Lo ua li ie, ma lo ua tua e. Pese o usau nia.
Kei o tātou te talo. Leli ie, le tuae. Pei ona tautino o toma, pei ona moli mawai au a fionga i le nei Afiafi. Ua whapena fo i ona tautino lo atunu. Mai o mātou tua āma mātua na talia le talo le lei. Mai a i lātou na fatuina, ma whawhaileleina lo fina ngalo, ila mātou ngana, i le tusi ina o lau a fionga pa ia, a o mai ai ia i mātou. He mai se fo i o ta matina mātutua, sa lātou fatuina, ma tu whatasia pe senga mātango fie o vivi inga o lau a fio, e pe fo na iai le so o mātou whalongolongo ai, i la mātou lavanga ngana ua tautino mai ai. Le ai o oe lava Yesu Keriso, o le alii o le tua so i fua. E le ngata i taunonga wha le tuspa ia, a o pesenga mavi inga, sa fatuina e o mātou matu a ma mātua ua whailangi le wholaunga. A o le nei ua wha au au e o mātou au ngātu pulanga i nei ona pō. E lea tā ese fo i la mātou moni mau le nei Afiafi. A wā o lau fio lava le tua so i fua, e le fatu saine le langi ma le lorolangi. O atua fatu, ma atua fausia e tangata, e le ngata e fausia i o lātou lima, a fatu puina fo i tutonu o loto manganga, e le ma fatu saine lava e tasi lava o e le atua so i fua, le tamale alo, male angang saa. Whaaftai wai umal Manuia le nei aso o pō o lo tu maulo o lofa mlauanga le lei. I lunga o lau tunu nei o Amerika a e whaapito ai lo mātou tangata anu o Samoa. Sa whewa i atu mo whengai mo wheau mga luenga le malo sile nu. Whanau ia o onga. Whapea fo ili tāpua inga o mātou mātua. Ta māmatina mātutua i mota malawa, ma fale, ma lātou tausi ai tama whesusui ma tama mea. Talitonu o taunu i mota malawa le whaasilinga o le Tele le atunu. A wā o manawa wheau mga luenga. Uia fo i ala whaingata o lo le asa i pēr whalawelawe tupu. Ona o ala Tele vavave, ma mali liu ai li Tele.
i aso taitasi. O le nei aso, wa iu mea uma i lou whaatasi mai le atua, whaafetai tele, whaafetai whaatasi mai, whaafetai tausi mai, ia tū maulo vi inga e whaavavau lava i mea uma o e whaia, ai whaasirisiri na ai le whaolitanga e ala lo mātua li o Yesu ke riso, na maliu whaalava au ilungo le sa tauro toi tū manu malo. Au ina mailo na ngang pa ia o leo lo tauto luaina lo mātou vai, i aso e le au noa, o leo lo whaasino mo whaatonu ma ta iala, i lo mātou whaale tonu a mātou whitaia iai, ma le nei o langa whaingita. E ui lava ina lo usia i mātou i popo ngā ma ti ngā ma whaingita. Au mātou whaafitai i lau lava tu mā vai mai ma lau wholwhalanga e Tele tu una lava i mātou. E ui lava ina whisauta ia ma mātou whitaia i malanga maliu maleoti. Lau Auaunaga Faifeau o le palemene o Samoa, Minista lango a le tamā fo'i o le tu malo mātunu. Ua wala wina, a pēr fo'i nisi o le au whai ngā ruenga. Pēr fo'i na iei nisi o uo mao me mai le aso na nafi na mātou whenga iai, stasi o Auaunaga whengai ma vi inga o lau fio ma le tāpena ina. O sāu ni ngā lotu e ala i pese. Ma ua fo'i le tala i le mātou o tunu o Amerika Samoa, o lo ua Mali liu nisi ona o le tūlanga o le whaamai. O lo mātou wa aia fo i ala o le taua i televise i le vāo nisi o atunu o nei lo rangi le li ie. E pei lava o le vi inga e tū mau lava pule o lau fio. E o mai u mātunu. E meise lava whapitoa lo mātou o atunu o Samoa. O e o lo mwhai ona whaafonga mai maota malawa. Whapea fo i Samoa i salalau solo i atunu e fia. O lo whengai mwhe au mga luenga i le nei tu aso, ia mātou te talo e tuli loina e lau fio. Patasi lo wanganga i lo mātou o tunu malana whaafonga anga e meise foi. O whai ngā mālo e rua, Amerika Samoa ma le mālo tuto tasi. O mātou whaalongo i le pesia o le whaamai, pole valeina ai le atunu e meise u. Wa a mia e foi il soifua ma le olo. Le atu ai. Se e mafuteina lou atunu ma le whaafonga anga i le nei Afiafi. Pule mai lau fio i ngā luenga, e mei se foi o mātou upu mo tala e whai. Ina ia aua ma se tau whaamasina, aua ma se tuu olo palaina ai li tangata, a ia bea le nei wha moe ma le nei po kalama. Whala e au, whaatupu fia, whaatupu manosi, whaatupu manatu mo se tasi o lo whaafonga mai, e le ngata i le nei tu po ma le nei Afiafi, ia me se foi o le lumanai o le alato whenga i ai. O le mātou toi te talo. O mātou se ma leo. Ui mangalo i mātou li toto pa i o Yesu ke viso lo mātou li ua ole ma te talo a tua nei lava. Amen. Talo ile tayane ile swafa okeriso na evala au mai fo ia pui mai. Talo ai ina ua oia oile ita na eta talo ai na
ai se fa'alele nga male salua fai masenga ia mangaloai ua manale tatalo liliu ai po ia pe amafatia leloto ia tatalo ai ina ua o mala na e tatalo ai ina ua tingaloanga na fai e sautolanga I le tai au nei ua mana le tata Moni lava le viinga e mana le te talo. Te talo na awa wina ai I tātou e autoutu a mo tātou mātua. I le whātua tuanga I le lii o Iesu Kiviso. O leo lo maua ai lo tātou whasilinga malosi. E le ngata I le malosi o le tino. Ia whapefo I le malosi o le mafau malenganga. Ia, Samoa e toe whatalo whatu I lau whafungaanga le nea Afiafi. Whaafitai ua maua mai le nei whataralaunga o le Taulogologo I Amerika po le Taulogologo USA. O le Auaunaga le siufonga o le Faifeau o le pokalama le jo mai California I saute. Whaapitoa le alalwhanga I Long Beach o lo mawhatasi ai malsunga le whaatonu I tuila epa, whaafitai, lio, sua. Ia o lau pokalama nei o la wina whaatusao atu I le whangaloa o San Francisco. Ia ei fo I le teltununga o le amata atu uni o tātou tala I le vai whanua o San Francisco nei Samoa lau whaafongaanga. Ia tātou usi mai al whaafonga o nisi nei o tala I le whangaloa o San Francisco. Ua tango whai mai ai, saunia e le whalitua ia Margarita Fatilua. Le whalitua ia Margarita Fatilua, ua saunia mai nisi o tala o le vai whanua I le whangalo nei San Francisco. E o fualofa mwhaatalo whaatifo I le tātou pol kalame o le Taulogologo Amerika, a wina atu le official si fonga o tai au fou, mai Los Angeles, California. E fia lava e whailo atu nisi fo I o talafou, ua mwhai onu tu uina mai, mo le sila fia le tātou watinuu, ie o mai moa, ma whaafonga mai. Tala, I vai whanua po le whangaloa nei I San Francisco. O le asafaraide mati luas fulima, na whaatunguli ai le malu le whaka asa I Stockton. Ona o le osi ngā whiangainga e ala lea le sauninga o le whaipoiponga, a le sunga I le li I au kanana fou, ia tipisone tui o le motu, mai le la alfanga o poloa, ma o senga I Manua. Ma le tamaita I ana Sean Saina, mai le la alfanga o Aunuu, masale moa. Na whapa ia ina le lunga li fo le sunga le whaifi auto e ina ia sa lesa whaalau. Ma tango fia sauninga uma, pe foi o nā alo atu le pa ia I ainga na lua, I tu maanga masani o le tātou watinuu. A wā foi, le tali whaalo alo atu I le pa ia o le au whai ngā luenga na awai, ai maise le au wala au lia. Ia Manuia le lunga li fo, ma ia whaavai mea uma I le atua. Aso tona I mati luas fuluono, na amatai nai le liki, volleyball po le volleyball a le pulenga e whaka asa I San Francisco I le malaita alo I Oakland.
O le whaamoemoe mawalunga o le pulenga, ai mai sele nofo a whaafengainga. Ina ia maafuta, ma nofo fea alfani tupulanga talavo. E o fualofa malo, ina ia mawhai ona solo ia le tele o aia inga whaatu la fono. E mawhai ai ona whaafai ngā ruenga sao, mai nisi, uanga waa mai Samoa. E whaatumu a wanoa whai ngā ruenga le Starkist, e tusa o le mana o sa iai, ia lava tangata whai ngā ruenga. I lalo o lea whai ngā, ile iai se sao o le komiti whaafoe, ile filifilia o e fia whai ngā ruenga. Whaatasi ai ma le talia ina o talo sanga a i lātou na fia whai ngā ruenga le Starkist. Pe tai ua whaailoa manino e senator Lilio. Ona ele iai se sao le ofisa mta upu tau Samoa. Ina ia solo ia o tu la fono mo pepa ia e ulu fale ai nisi o lea au whai ngā ruenga. Ua le mawhai ai o na mātai ma wa ai to toa sui o le ofisa mta upu tau Samoa. Ina i nei tangata ua lala i o lātou wafioanga ona ua le mauani ngā luenga e te tongi ai a lātou pili ma o lai le nei vai taimi. Ia, Samoae, o nai tala na ua mawhai o na mawatu le nei Afiafi. Ai ei le whamoe moe o le a mawhai o na mauanisi o tātou talafou le vai asa fou. Mai lau porkalame o le Taulogologo Amerika. Mai le ofisa whaasalalau o le si ufonga le tai au fou. Ia, manu teleina lau whaafonga anga Samoa le nei Afiafi. Whaasoi fuaina o makirita whatilua. Tala nao le tātou vai whanua i nei, il whangaloha o San Francisco, Substemi whau watu. Nisi o tala e le whangaloha fo i San Francisco, e mese fo i o le whangaloha i California i saute i mena tupu e mese o sauninga o maliu o wala wina pa ia o le atua i ana Auaunaga. Taina mai pese sunga i whatonu, o na whaua wailea o tātou tala, ma le whaamnina nisi o awililinga o nisi o whaamtala e pe o na misia i le hala leo, o le tua le nā i a Makirita whatilua o le teine mai sale moa malufilufi lau whaafunga anga whatua Makirita whatilua. O le pese usaunia. So my estimo pa Manuia.
Yesu mo au aso o te toi o lo uola e tautu ai mao ngā mo oe. Yesu ke riso le wha moe moe. A wā oe lava o lo uola tanga. Ia o to tonga lea o si ufonga ma lie na usui nai de vi inga o le tua. O le wha wawina o tala i me tupu o le tala whatai San Francisco. O lea fo il wha moe moe e li tina i a Fatima Ioane. Lona soifua sa tu inatu mo le tua au auna ai mo ia malana wha o le tanga. O le vaiaso na tenei, pe o na wha mai ai ana ngā luenga i le nei lalulangi mo uwalawina ai e le tua. A o soifua mga nua ai pea o ia. Ile e kalesia e katoliko i Tele City, Makoma, California nei. O le tina i a Fatima Ioane e peo ne mori mawina e le paia o ainga e mese foi o le mamalu le atunu sa whenga iai ma ona toi sauninga i le nā whalewaiaso i le whale maliu o le Duken Mortuary i Tele City. E peo na mori mawina ai. O lona tupu anga o le ainga o au waa mai whale alupo ma ua ai foi i mori mau. O i le ainga tonu lea na soifua maola ma susu mai ai lana fionga i le katina le pio ta finuu e peo na iai i aso umawai ma ua
maliu ai le soifua ma le ola o le katenale tasi lava mai le atu polensia atoa ia o te mitamitaga foʻi la e lea aiga pe ona latou moni mauai le tamatoa le atunuu mai lo latou auaiga o auvaa mai le alalafaga o falealupo o inā maliu mai ai na soifua mai ai ma ola mai ai le tinā iā Fatima Ioane i le kalesia katoliko malanga mai Amerika nei ma whaawa oi lava lana ngā luenga i le ekalesia katoliko se ia vala wina lona soifua e le atua wha mai se le anganga o le atua i le tamale ainga le sunga i asangele li mutau whionga ti akono i asangele li mutau ia ma le nofo yalo ona o le to sea o le tina o le ainga o le aso fo i nafi i le talafatai o California i saute e peo na mole mawina e le nei lava Auaunaga le siufonga o le Faifeau i toe sauninga o le sunga ia o po le fitalainga fo i a loli si osi peni amina ia a o le afionga i le tia akono i le whakasa i Nevada Las Vegas a o le Auauna le tua o le whaipese i le Tele o falisa mai kalesia sanga lua o ia i le talafatai o le tu malo Los Angeles po California i saute e o atu lava foi inisio e kalesia u fatuina i Nevada e pe o Las Vegas pe o nga lua ai si ona uso atu ina ia matapo peni amina male falitua mal pa ia o ainga i le kalesia fatuina i Las Vegas Nevada o le savali o le filemu ia sa taiteina lava ia sauninga ele astonai aso sa mele songfua el pa ia lau whainga luenga i sunga i autoina o le pulenga malmtanga luenga o le e whakasa Los Angeles, California, Nevada, Utah ia ma nisio atunu o lo saralau waili pulenga malmtanga luenga matango fie toi sauninga ia peo no tau silsila mai ai o le ale toi awili ili ia afai e toi fia maua telin whamtalanga pe toi fia silsila ia tapane ia la leo le siufonga le Faifeau o lo maua i uma ia whasaralaunga mo aso tolu aso tonai aso sa malasonga fua whamaise le ngang o le tua e lausunga le tua ina ma le whalitua ma le kalesia pele ia e meise lava fo i le whalitua ia mona peni amina ma le no fo ialo ona o le toe se o le tama a le ona le tua sunga ia loli le liamina pa mai se foi le tua i ainga ma uo pele pese usangia Sana alo fanai lo mai mai ai no atino ai I long time si pe mai fia ma ai ya o Yesu ya Yesu eletai ya malu no langa wa fai ngata no ali ya fa mama no kuanga fai ngata o te sawa ilunga ilo fa mangalo mai au bambi se ua fai fia mai ya o Yesu ya Yesu eletai ia manu o laka wa fai ngata no ali ia fa mama
lo whakamangalo mai Auani o se ua whai Fia vai a oe Yesu Ya Yesu a ele tai ia malu Lo uali iso uala ilo malo Lo uali i wopsalano Fia vai a oe Yesu Ya Yesu a ele tai ia malu Oh, nakama fai ngata. No ali ia whaka mama. Lo wali i Yesu o oe malua i tai i whainga tā leo langa e o mai. Tātou awai whatasi pe o vi inga ua saunia. E mese lawa fōi ua maua mai fōi se tasi o tala whano noa i tātou o tunu i le tūlanga o le COVID. Nisi o tala sa taunga whai ia tuai le whalitua ia makewita whatilua ia umisio ona o tūlanga fōi wha mini o tātou lipine. Ia o le aveia le nea wanoa o te au ili ai. Ua lipotia mai e maliliu le toa lua mai le whamai mai Amerika Samoa. E pe ona whamawawina e le Samoa News. Ua whamaunia mai e le komiti whafoe o le ngafa ma puipuinga o le ngase o le COVID-19 i Amerika Samoa le maliliu ai utangata e toa lua mai le atunuu ona o le nei whamai. O le tina e 5 tausanga le matua, lea na maliu le pō le aso sa asfarele na te nei mati 2.5, o ia le nā ua toa lua i eitangata ua whamaunia le mali liu i le nei whamai. E tu sai u whamtalangan tu ina mai, na ta uai le whanatinati atu o le tina i le whalemai o le LBJ whangaalu i le aso lulu mo tonga fitinga. Ai maliu ai le pole as fraile na te nei. E tele ngase na Afiafi na o maliu sa ta ua foi. Le fautaina o ia e le fautuaina o ia e le formai i le tausanga na te nei e whamamalo na toto ona o se whale tonu i ona whatumaa peitai e le Italia e le tina lea fautuanga. Ua maua foi i whamaumaunga e le whaia se tui o le nei tina ina ia puipuia mai ai o ia mai le whamai. O le ulua i tangata nuu na whamawina le maliu i le whamai i Amerika Samoa o se tama e se fulu tausanga ni matua mai asu lea foi na whamaunia mai li tele o ngase o le tino e Afiafi e au fiai ma fianga o le fatu. Ua whailoa mai ua maea o na whai tui o le nei tama. Ia, pa maise le nganga o le tua i ainga whano noa. Ono o le toa sea ma le wala aupa ia le tua e ala i le whamai o le COVID pe o na maua ailu tātou malo. Tātou Amerika Samoa, pa pia fo i Samoa tuto tasi. Ua maitawina le alualuanga i luma o le whaitau maafe o i la tau wasilia i tolu afe o walata atu i tolu afe ma le 5 selau i tūlanga i Amerika Samoa ia e whapena fōna e Fofogaina Samoa i lene Afiafi pe ona Fofogaina mai le sunga i le whailautusi o le fast i le pokalama le sunga i le whatonu ua mawai atu nei e whasa le vale e taunu ia o whamaumaunga fo ia waanga i pea i luma le tele o tangata wa afia. Ia paule mea tātou tu atu i luma o ne tua, lona lofa e malu puipuia ilu tātou atu nu. E tu ina atu ai fo i ma le fautuanga. E pe ona maua si o tātou tina lea, o le luna lua i lea o maliu Amerika Samoa o no le maliu ia whaimail whamtalanga ele i whaia sona tui Samoa ia ma e o whafonga mai ia avea ia
tūlanga whaingtā o le mariu o mai e whai maoaonga ia i tātou. Ia wha nofo ai fo i se lui lo tō whingalo mō le tātou ola. Lei o le tua ia o le tua alofa, peitai. E iei fo i le tūte o le tangata i le tau no whaatino. E leo le vai atu lava o le afi o lo tū mai a savali lava iai. Po le whaalawe lawe o lo tū mai. Ia ai ngai pe iai le mesese o au tātou tautununga. Ia mō tātou whesese inga wha poto le wha neila langi. Ia wai ese fo i fo mai ma lātou talo lo tū ina mai. Paule me mauti noa. E le ngata i Amerika nei wa e fo linga pe ua tau matu mai tūlanga o le wha mai i Amerika nei. A lea futu au atu i lo tātou atunu ma awhia ai. Ia o le whautuanga e peona batu fo i le whautuanga sunga le whaatonu ma le Auaunaga le neo le siufonga o le tai au fau. Ua pasi mai ai mātou le wha mai. A o le mea sili ai un whaafitai e le atua. E au ngā tele le tui. E au ngā tele le tui mō le tātou wha mai. O le si le talafou na maua mai le aso. Talafou o le so breaking news out of the day. Ua whailo mai e le Associated Press talatusi au whaatasi. Ua pasia nei le pulenga o whala au le federale po le Federal Drugs Administration. Le isi tui whaoso lona lua, a second booster shot. Mo i lātou waulia le 5 ma ngā i lunga tausanga o le soifua. O le compania le Pfizer ma le Moderna ua pasia e saunia ia tuipuia puipuia whaapopo mo i lātou ua 5 tausanga ngā i luma. E awhia e fo i lātou e eni ngase whaapitoa, pōni ngase matuia, pe ua vai fo i le tino e te atu i wha mai. Those with severely weakened immune systems. Munmuli ane i le so fo i lava na whaalawilo mai ai fo i. O le ofisa lava lea e whaatautaia wha mai po o Center for Disease Control i Amerika nei. Ua whautuaina fo i le nei tui whaoso whaapopo. Pe tai e leo whautuaina ina ia vave loa na ngā solo atu tangata ma whaatinoina la tau tui whaapopo lona lua. O le whamamafa, o le nei tui whaapopo e patino mo i la tau o lo tele ngase, patino i o la tau tino ma ngase matu ia. Ina ia le mau waile soifua, pe whaatumulia e fo i poto whaalavelave whaafosei. This is to avoid serious illness, death and overcrowding in emergency rooms. O lea fo i o whailo mai, ua whaulu fo i se tārsanga company lava ia lua o le Pfizer ma le Moderna mo le isi tui whaupopo lona wha. The third or fourth booster shot mo i lātou ua ono se fulu marelima anga i lunga lo lātou soifua. Ia, o se tala fia ea po se tala whasa ili pisinisi po sa ili ngā manuia i lātou o lo tele pel tupe. Ia, tātou tele mai loa. Pau le ala, tātou talusia o matātou i loa. O loo au ngā tonga fitina a wā o le whaupunga a scientisi pe o na yeile FDA ma le CDC. O i lātou na mua i whaia o lātou tui mai le amtanga le tausanga lua afe lua se furu ma le lua. Ua o nei utusa ua na o le toe ono se furu pasene le au na o le tui le na. A meisea i lātou po i tātou ia o lo iei ngase whaapitoa ma le lava le malosi o le tino i te atu. Weak immune system. Wa whai fo i lalo le au ngā o tui mua ia o le mea lea walai na lātou whautua ina mo i lātou o lo iei ngase whaapitoa ma le lava le malosi i te ai wha mai. Ia, sao niuni al tātou tui lona tolu po le second booster shot me se lava i tātou le au mātutua. Ia, a vai fo i tātou foi mo isi tūlanga i ona whaawina pia lea o nisi lava o tala i e tusa ma le wha mai. O nisi o mea e au no utou silfia ma ngā fo e whamanatu ia i tātou mō le anga i luma. Pese u saunia e le sunga le whatonu wa vai fo i tātou foi mwhanof file mu lau whafonga anga Samoa.
while the world looks upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Whaawetai le tua mo au whamnianga ma lau tausinga lofa mo au. O loo iai le whale no whai. O loo iai mea ai tali ai le manao. O loo iai le moenga e malolo ai. O loo iai ainga e whaasoso ai. O loo iai fo i wo e whewha wo iai ma whaasoa. Moni lava vi inga. O le tua lava o le alofa lava ia. Te le ngese lava lona to sa. A o lona angolelei. O lo ilunga pelea ia i tātou i aso uma maaso Faifeau. Moni lava afionga pa ia le tua. E pe ono whamana tu mailu tātou li o Yesu Keriso. O lautalu talo le vau. E le ngā lulue manu whelelei foi. Ai ai, whanga ina i lātou. E le matai. A wai pa u le timu i lunga la mi tonu. Pa u foi le timu i lunga o le ami o le tonu. A whanau uma a le tua. E uma wina lea i lona au. E mai ala li i ana toi maa vaenga. I ana toi talo talonga. E le ai se isio i lātou ave sea mai lo lima tau mtau. A wawa o umia uma lava. I lua ngau lea lo fatu noa o lawo fio. Ia, toi mo li tuai wha maisenga ma lo whaanga mo i lato uma o e whano noa.
me se lava fo I ainga falitua mtaus te mam tina matutua o lo whengai mti ngam whainta whamai ma tūlanga se so le soifuanga ia o le nāle vi inga ma le whaafitai le atua me se fo le tātou talo pe lava fo I o le amtanga o uptomua le ni aso ia tātou te lewa aia ai tātou te talitonu o le whina ngalo le nao le li tātou te tepa ai mo whapea le li ia le atua e moni lava o oe o le li o le soitu ma le soifua ma le ola o tala lava e o fatasi ma le whamai o lo tātou iai o le isi tala fia e le ngata o le aso le o whamani ai le isi tui whapopo the second booster shot ua pasia le FDA po le latou o pulea tulango fuala au le malo federale Faifeau I latou o whatautaia tulango whamai I le nei atunu the CDC ia pe au I latou fo I o lo taitama ma mata mai ai le telo laulangi po le alo latou tonga fiti e me se foi o latou wanga matanga e te ina ai le telo laulangi mo tūlanga whapenei, tūlanga whalawelawe. O le isi tala fia. Ua taulia whamai o le mawhauwhau. Ua taulia whamai o le mawhauwhau. Mental illness, specifically schizophrenia, is now eligible for the booster shot. Special allocations for those who with mental illness, specifically schizophrenia, for the booster shot. Ua mai nei le whalawi loa o tangata ua ta ua ia o tangata o ngase o le mawhauwhau e pe o le masani e le tātou atunu le ta ua I tātou o vale o lo whewa I le ala ma tala noa lava lātou ia I lātou pe tala noa atu fo I nisi o maa o la au ia po manu po ni tangata fo I po lunga le langi e tusa ma le tusi tonga fiti o tangata mai the Diagnostic Statistical Manual po DSM-5 o 6 pe umale wo ye ni vai tau. O wha mai nei ele na o le aafianga o le mawhauwhau. Ai aafia ai manisi tō tonga, manisi vaenga uma o le tino. Toi wha whonga. O le vai ia sa tā ua e tātou fo ia no po o le vale tulou. A o le mai wha mawhauwhau ua wha maunia e sai nisi. Me se foi o I lātou o fo mai o le tino. Male mawhauwhau ua wha maunia nei. E patino lava I le wha mai leta o le schizophrenia. O le a fianga o musele o le mawhauwhau. The disease of the brain. And it affects the nervous system. O le talamoni o wha maunia mai. Ua sili atu o nā a fia ai tangata. E maua I le mawhauwhau. I le whamai le nei o ma maua fo I le whamai o le COVID ua marili wetu na ilo nisi lava fo I whamai o le tino. It is the most affected sections of the community with any illness. Mental health is the most affected part of those than any other disease associated with COVID-19 deaths. O le mea ua na ngona fo I le mawhauwhau I nei whale aso. E le to tele nisi o tātou Samoa o ngā rurue ai. I le nei tu ai ngā luenga po le nei professional. It's a lack of Samoan for professionals the mental health, psychological and psychosocial therapist system. E tali tonu o lea fo I se va ai e te tau ona iai le whai ngā malo o Samoa ngā rua. Wa e pe lava o tele o tama whanau o lo tu ina mai. Mo awa onga I malo tele o Amerika manisi fo ia malo tele o le atunu. Pe lava e tele isi matata a. Ua masani elu tatu o tunu. Matata o pisinisi, matata o isi matanga luenga. Fatino, matata fo I o fo mai. I ala SS. Ai sea o na maua ni alo le atunu o e ngā rurua I tu langa o le whomai o le mawhauwhau. I le mātou lava talawhatai I lunga nei, pe umai ana le tō lua
alo Samoa o lo tamu whai atu ma ua whauina fo i ua iei lo la whai longa ta o le master's levels in therapeutic service mo mawhtanga ia o le sosoani tau ni mawhauwhau ma le nganga ia o le tamaita ia pasitito ia malisunga ia whaunga mo linga ai o le mea lo o mautawina i le to tele o whanau o le Pasifika e whapito ai tātou Samoa. O le tele ia o le awhianga o whanau Samoa i whamai nei o le mawhauwhau. Whamai nei o le mawhauwhau o lo awhia ai le tele o tama whanau o le tātou atunu. O tele awililia lea whamtalanga o no tulanga o le whapito o lo lātou talaanga wha soifua maloloina hipo tusa malo lātou tala o soifua e le down whailoina e le whapitoa fo i se itu ainga o alom whanau Samoa e o fo i isi alom whanau Pasifika pe iei tonga mawhiti ua mori mawina le whaatupula ia ma le to tele o whanau o awhia o lātou mawhauwhau. O le mea fo i la ua whailoa mai e le tele o whainga malo, city and county, e o fo i le stete. Ua mana o mia ni tangata Polinsia po tangata Pasifika e ao ina i le avea o tūlanga fo mai lātou te fo ia masa i lia tonga fitinga ole mai ole mawhauwhau. Ia o se lui fo i na ia tauna whailo atu i le whaafonga anga le tātou atunu. Whaafonga mai nisio e le tau mate o nisio no malu o le atunu o lo o a fia ai. I le nei whasalalonga mai ia tūlanga o le ngase o le mawhauwhau po mental illness. Ia lea fo ia e masani tau i tātou o special ed students. Se longa o tangata i ia handicap o so se mai whapitoa i lātou mawhauwhau. Le meu mauti no nei Samoa marau whaafonga anga. Ia msalo so sani fwai mai nisi o le atunu o lo ielo lātou to mai whapitoa. To tele i o whanau o le atunu mo tangata Pasifika mo tangata Polinsia. E ui e le o iaini o lātou ngase whapitoa i le tino. There's no physical handicap, but there's a lot of mental illness. E iei le awhianga o le mawhauwhau i tūlanga ese. Ia o le lui lea mo alo mo whanau o le tātou atunu. Mo le anga i luma. E iei foi le alo le atunu ua whamanatu mai nei a te au maua manatua nei. Le alo le atunu ia Matthew Malele. Sa whai a onga ie o le Special Education Specialist i le county o Jefferson High School. Sa tuina atu fo i lea school district. Jefferson County Schools District sa ia ausia nisi o onga whapitoa ma wa iei fo lona master's degree, master's level. E whita ia i ma ia tūlanga o le mawhauwhau. Ngase o le mawhauwhau. Pita i o le ua siti atu nei o ia i le isi Unified School District. Pe umalava o Palo Alto ma Menlo Atherton o lo whaingaluanga i nei. O se tūlanga lo mana o mia i pea nisi o tai o le atunu e mwhai o ngā rurue ai e le ngata o le whai a onga ia e meise foi me tau ia o therapist e fsosoni mo le mawhauwhau. O le isi lea vaenga e mana o mia tele e le tūla whono. E meise lava whamisinonga o tupulanga Taulogologo. The juvenile court really needs diagnostic and report as well as recommendations from the Pacific Island therapists for their own Pacific Island youths and juveniles who are involved in the criminal system for treatment. O le lui lea e whaptai e fo tara lewa mai whapitoa le nea Afiafi e le alo ia e le malo nei. O le nei ngase i te tau fo i le tātu atunu o nā alo ia. Sila ane i o walo ma whanau le tātu atunu ue e le o se mea e whamatanga ina ai. E le o se mea e ono ma ai i tātou ma tātou whapea a wea la o le tama o le vale. A wea la o le teine o le vale po se mea whapea nā.
E whapena fo na watu se lapta inga ma se taulongolongo. I tama whanau fo i o le tātou atunu. Tu e se ia lea winga o le tātou whaatu i lalo ma le tau lama ma le tau whaleanga ma le tau whaasia sia. I nisi fo i o whanau. E le lava lo lātou malosi whaale mawhauwhau. E le ato toa. Lo lātou whetu na inga o le mawhauwhau i whai unga e whai. O le isi le mafuanga e ono a whaina ai i lātou li tū la whono. Ma whai ai a mionga whaale tū la whono. Ona e leo lava lo lātou mawhauwhau whetu na i ai ma whai ai whai unga. E ono mea ma te tau mō lea teimi mō lea teimi. Ia a Faifeau o whaafonga mai le mamalu leo whai ngā luenga pa ia lea tua ia e le laua ia e lea o ia lau tuata ma whai ngā e peo lea upu ia e le ise leo lea Tele ima lea Auaunaga e whaatonu ai le mamalu leo whai ngā luenga pa ia lea tua au te tonu o le isi lea lu i tau Tele mo i tātou ona o lo o iai fo i anu ma whanau o le tātou atunu i tu tonu o tātou e kale sia ta itasi ia ai e le o lava lo tātou malosi ia pole ato mai fo i se itu lo tātou te sauni ai Auaunaga mo ia ala mo whanau e whapitoa lava lau ia tau talanga mo au i lo tofinga o le tofi whatonu o tupulanga Taulogologo o le pulenga i San Francisco ia e meise fo i le temi sa vea ma whatonu o tupulanga Taulogologo o le mtanga luenga i California i matu sava ai le tulanga e le o le tātou tautua inisi o alu mo whanau e leo ato tole malosi e le ngate li tino a o lo Afiafi i le mawhauwhau o le whamanatu Samoa ai me se tamali i mtupu o tamali o le tātua tunu ma me se lua fo i matua e se ase auna e sila fia ma e ilo atu o lo a whainga le mawhauwhau o le alo ma le whanau sometimes you just cannot tell any symptoms of any signs of mental illness that's going on because your son and daughter may be very, very healthy physically, but mentally sometimes there are hidden symptoms that we cannot tell. Only the professional can tell. Na oe o lo wao wina whapitoa. La tung te mawaina, ma whailoina o lo ngasea so walo masata tātou whanau. Lo no winga Samoa ma lau whafonga anga awa tātou te whewhewe, awa fo'i tātou te mamā. Awa fo'i tātou te mamā e tuuina tātou whanau. E ave whaini sa ili linga e whomai. A whai o le mea mautinoa e le o lava ni a tātou therapist Samoa po therapist volunteer. A ave mo le teimi nei i nisi o whomai whapitoa tau ina ia sa ili ai na ia maua ai le mautinoa o lo iai se whawhitauli. Ona tau mawhaila i e sa ili ni ala manitonga fitinga e whesoasoani ai i alo mā tātou whanau. Ia, o se lui lea mo i tātou ni Afiafi ua maua o ngā fo i le tala watu ina mai. Ia e whaatupu manatu ai mo lau whaafonga anga Samoa. A mai e se pese e lau sunga i le whaatonu. Vai e fo i tātou fo i mwhao no fo file mum whaatupu manatu li tātou atunu. Ia e mau fo i le avanoa mo lau sunga e te whasoa mai ai. Ia pon mamalu fo i le atunu o la atam whai e. Ma ua nisi o tō whinangalo whailoa mai mo le nei lava mta upu o ngase o le mawhauwhau mo alo mwhanau o le tātua tunu. Pese usaunia.
Fiu e tau whono a ua le langona ina mai. Ia e moni lava o tala ia tātou te aua lofa ai ma vale lofa inisi o uopele. E pele ia i tātou pe atu ua na mafutanga. Hui o lea. E langona mai pe le tua le tātou tau whono. Ia o teimi tātou te vai ai, teimi tātou te manaomi ai. Lona fitosoani, awa le mapu. Awa le mapu le tau longolongo e peo ne hei fo le wingo le neipo kalama. Ia o le tau whamalosi lava. Ia malfala i au lau whafonga anga. Whaftai le tātou wō mai masani o loo mafuta mai sapsapaya ma whamalosi mai fo le neipo kalama. Le tua fine ia liweni tau fite. O le si lea tau fite tua fine o le sunga ia. O le tofa ia loli peni amina. Ta mamo ngā ngonga lo fite lea tu whaftai. Mo le awai mai toi sauninga le tua nange ia loli. Ia alofa te ratu fo i liweni, tau fite mo o le tō whine, whapea fo i le tina i asi mālua, ia ma le tō tele la wainga, ia alofa le tua whāwau pēa na whananga. Ta mauli Manuia le po kalama, ia whaftai fo i mo le sosoni mai, ma le whamalosi, Perkins, Whengai, tui whasisinga, Picheski, ia whamali atu pēa le sa o le taunga o le swafa, ia whaftai tele, moni lava, o kaunga pusk, le corporate work kaungo fia ia o loa ai apepea ia ku ia tesa ai le third world countries life feola le tele Manuia le sosoni mai a Perkins mo i tātou whatalo whatu foi ila waim tātou po kalama le tunga ata mauli tama patea awang o jama patea awang ia le mawatu le lalfanga ia talofa foi mai Alaska mai ala upama popoli la pama popoli ta lo fatu ya to lo mai fafonga mai ma mo mai tatu pokalama mai Alaska a Sarah Sua amen ia fa pena fo ina amene vi ia le tua pe fa isa ngal nei pokalama vi ia le tua fa tai moni lava ta mauli Manuia pe se ngol nei Afiafi pe ona tam fai me saunia mai sunga il fatonu le tatu Helen Alo Ulungaono watching from Tacoma, Washington. Talo fatu Tacoma, Washington, ma state tele, the green state of Washington, ia talofa moluto whaftai, sila mai, ma mun mai, ia mese fo il whafonga mai le tātou pokalama. Pa mataanga, alofa anga mai siaro, to tele la Washington, ma lo le tātou state, lanu me mata Washington, pa mataanga ta mavi ia le tua, ia manisio i tātou le whainat. O le tātou po kalama le vai ason tēnei, o le tō tele i o tōu nau tōu mai au tōu finangalo e whae loa mai. Amelia Whamoana Toe, mai le YouTube viewers, papea po i Herman Cotes mai New Zealand. Tone au waa, ia, masalo se tasi lea mai New Zealand, ia, tone a whai o le au waa lea mai te vea, ia, whamalo atu, ia, papea po ia, o le tātou wainga mai oi. Me lo ngoto ile live i savai ia malor soifua se fina leu Wellington mai le Wellington to malulu le o New Zealand ia fa perfo ile ia le tina matua po le anti le o Rosa male ainga i New Zealand ia manisi fo o ainga wo me masani o lo fa fonga mai tato po kalama nei o taulogologo ia Afiafi o asolua te tasi fitu i le iwa i le teimi wha Amerika i Pasifika po le California time ia o lau po kalamli nei o le taulogologo a Amerika i mea lo tupu nei ia mese fo o le wha soa ia o nisi nā tala i mea tupu le tātou a tunu nei o Amerika ia mese lava fo i o mea ua whai loa mai ia pe fo o lau tau silafia le manu le tātou a tunu ia pe lava o Amerika o lo taiala i le tele mea i le nei lalo langi ta iala i mele anga ia to ta iala fo i mele lei ia o le mele lei la o le tui puipuia le o atu le whamai le tātou atunu o leva lava o na tātālongo atu le nei po kalama ia me se fo i o Auaunaga ese si ufonga ma la leo tele a le tātou atunu Samoa ia leo mo le tala ua pave o na maliu se tasi o tina ele o whaia sona tui ona o nisi o ngase patino le tino ma ngase matuia o mauti noa e matou nei Amerika nei na mau e le whamai ele i mau alawa o le whamai whaftai i le tua mo le puipuinga o le to tele o ainga wo mai masani nei Amerika
Samoa o le upumoni na maua uma I mātou I le whaamai, le tō tele o I mātou I le whaamai, peitai, wa o ngā le tui, e le ngata o le tui mua, tui lona lua, ma le pusta mua, lea ua pule alofa, lea tua ua manuia ai le telo I mātou, lea foi o whea, I whea au ma ngā luenga, ti ngā la foi le pisi o le whaamai, a ua tele le whaatanga mai, ona ua iloa, wa o ngā tui puipuia, ia lea la ua maua le tonu ni le so, pe ona matala mai le malo federale I lana whaaputonga o le FDA e whapea fo I le CDC o lo o pulea tūlanga o whaamai ma whatautaia le Fofogaina o le puipuinga o whaamai le nei malo tele o Amerika e awhia I malalangi atoa o lo ua o ngā nei tui o lo o sauni uni mai foi nisi tui pusas pe whapopo pe tolu pe lua pe ia a walapa le puipuinga o le tātou o tunu ua Luas fu mai valu nei minute o te ai le valu I te mil nei California. O la tau fai lava e whaelo atu nisi o lo whaangam whamtalanga. O I la tau o lo whaelo mai o lo mai moina le tātou po kalama. O le a tātou pesa nei ato e foi mai. O na o leo sau whamtalanga I le matau pulu vai aso le nei pe a manatua e lau whaafonganga Samoa. E whaawau tātou po kalama, ai maua mai lo le tala e peo na whailo mai le sunga I whaatonu I a tuila epa, whaaftaisua. Le unga le whamisnonga ni taupu leo le contempt of court, po le whaale mi ngāo le whamisnonga Samoa, le ana mōli ai ta lātou e tō walu, ai whamaonia I a le sori tū la whono I lātou tō tolu e au fia le sunga le palemia, le sa vea palemia I nao naso sunga I a tuila epa, sa le malia le ngoi, le fai lau tusi rimoni o le lato ufa ufai le HRPP ia maltamaitai lo ia misikota maiava misikota sa iai la le folsanga ni lava po karama e whapitoa ai le nei Auaunaga whatauwa sa taro sia awana I maua ne I whalepuipuina se tasio I lato o whamaunia lo lato sala ona o le temili nafto a maua mai a le unga al whamisinonga. Ia e muli ane. Wa ato toa mai le unga al whamisinonga. Lea lai e elia nganga e tauna to e asia lea vaenga ina ia whamanino nei pe ane mai le tatu o tunu wa yese manatu whapito. A o le nganga lava ia sa iai le nā whalava yaso ile nā fo I lava teimi. Na maua mai le tala whapito ma le tala vave. Ia sa iai le manatu ma le manatu forosia. Ele te tau ono whale puipuina se tangata ua taitai mōlu tātua tunu I aso ua lewa. Ia lea ua maua le unga atoa o le ao o iese whamtalanga mo le temi num a o le I whamaina le tātou po kalama. Ia se pese se I tātou Faifeau ia foe ma inu mālia le koko Samoa ia po le tilau tifo ia le lo mtua mo le to ina lea Afiafi. Salamu nusful marifitu. Foi upu moa, ale foi upu esfuru malefa. Psalms 27, verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord?
tua ia la malasi ila ualanga oi o te whawhania whaatali mone tua ia whaamalosi e whaamalosi loa Fa'atali mole tua, fa'atali mole tua. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Whom shall I be afraid? Whom shall I be afraid? Whom shall I be O le tua o lo malosi, o le tua o lo manuia o ai e se o te whewhei ai. Mōni mwhamaoni ia upu o le viinga o lo whamanatu mai pe i ai tātou. O le tofi lava leo o le taulogologo ma le sini o le nei po kalama ia o le whamanatu. Ma le lui tauina pe o le tātou atunu o e mwhaionu whaafonga mai. Ia o ati ngā mwhaing tātou te mau o le malosi a maua le avanoa ia turi vai le atua na o ia lava e mo mai ailu tātou fisoso ni sili. Te whatalo whātu inisi o lo mai mo mai ma mai o lo whaanga KT Christian Alatimu. KT Christian Alatimu, whaafitai mafta mai ma lofa mai foi mo po kalama. Le lenga leota. Le lenga leota lo mata atu New Zealand whaafitai le lenga ia whaafitai foi sila mai mo mai po kalama ia e foi tau tala whapopo mai meli mai i le taulogologo.usa@gmail.com o le whamanatu lea o e lo whafonga mai le tātua tunu i so se vaianga o le rolangi a e nisi tala whapitoa e le o mawatu i mātou ia po ni po kalama mani au Auaunaga au ngā foi mo le tātua tunu so se vai panoa le rolangi emaili mai mwhailoa mai ai mātou o le emaili ni mo le nei lava po kalama whapitoa o le taulogologo.usa@gmail.com ia e mau mai ei se whasoa ia ma whailoa atu foi Vaaloa sifuiva talo falava lausunga whapenga mo ngā ngongo ma nei e whasoa watching from Brisbane, Australia. Tele New Zealand, tele Australia, tele i Alaska, ia Seattle, Washington. Ma lo lava, tamauli ia pe umo tamo sale longa ia ma lo le whafonga mai malu tatu tunu il tatu po kalama nei o le taulogologo USA po taulogologo i Amerika tau whasoasoaina. O te toe fia paia le po kalama le vaiason te nei. I le o ngā tonu o tātou po kalama au tau whai wi usa maua mai eli telefou lava ua whaamania le nofu sala a le sunga ia tula epa sa i lele malia le ngoi sa vem whai o lo avea nei mataitai o le HRPP ma le sunga ia rimoni o le whailutusi o le HRPP ia ma se tasi o ta maitai lo ia sa lango sua i le maftanga le HRPP i le awhionga ia mai ava misikota tulau ua whaamaunia lo latu no fusala i le tua inga lea o le le mingao mo le court contempt of court ben sila fia le tatu utunu e lua vaenga o le contempt of court sa ai o le scandalizing po o le wha matanga ina lea o le wha misnonga iana ini tala matanga man tala whaleanga
ia malon vaenga lona lua obstructions of the orders of the court po o le taofia lea ma le faataunuina o le faatonuga a le faamasinonga o le moni lava Samoa e te i fo'i le mafaufau mo le agaga i le iuga a le faamasino ua saavatu se agaga e tuni mata'i ai ma se lafo faatu fo'i e fai ma tatou faatupu manatu talosia e sau le iuga a le faamasinoga e lē falepuipui e mai se lava le savea ma palemia i tausaga tele o le taʻitaʻi o le atunuu e moni lava e tusa lava e tonu le sala ma le tagata ua nofusala ia ai lava tulaga ese e mai se lava fo'i le tagata savea ma taʻitaʻi ona o le tulaga lea faamatagaina o le atunuu ma ona taʻitaʻi ua faafalepuipuina o le nan mafoaga o le lafo sa faatuina lenei auaunaga mo le faafogaaga e mai se fo'i faatalanoaina o le tatou mataupu ia ona o le taimi lenā fetoʻaoo mai a le tala ma le leiloa o lea lava fo'i taimi na auai mai lava ma le faamamalamaga le faamasinoga e leai se sala oi ai e lē sala tupe po se isi fo'i galuega ua e le gata o le tupe ia o le falepuipui ia e fo'i isi galuega e tauna faatino le tagata sala e tusa ma le togi sala a le faamasino e peita'i na ua maua atoatoa mai le iuga a le faamasinoga e le gata e lē falepuipui le sala tupe le ai se sala ua e le taumate ua ngungulu fo'i le tatou atunuu ma le faafogaga o le upumoni Samoa sa o'o fo'i i sio'u faatauva'a le fiafia ma le siligia fo'i o le tulaga pe ai sea ua e so se sala lava e te tau na iai lona nofusala peita'i Samoa e faafoga mai ona ole malilianga because of the harmony agreement fai mai le tala al faamasinoga e tusa malana iuga le sa faasalau mulimuli alo ia mai because of the harmony agreement that was overshadowing the court in making a decision as far as the punishments for the court. They rule rather to honor that harmony agreement. O lona winga ua lātou whaaloalongia le malilienga lea ole le lenga i le vāo le fast ma le HRPP. Ui la wala na tau fia le whaamasinonga e le toi whaasolo ina i tua le whaamasino. A wā ana whaasolo i tua e pe o lea malilienga se manu e le aise whaamanianga o se nofo sala. E le ua tau le whinengano le whaamasino e le tau lava ona wha ua o e la tau e au iai le mtaupu lea la ua maua ua whaamaunia le nofo sala. Peitai ua lātou whaaloalongia le malilienga le sa whaia ole le lenga. Harmony agreement o te whaupu e au o le malilienga ole le lenga. Ia ona o le a e fwoi se tō wha, ia e tau fwoi na tātou whawhitea le whionga i le tamaitai palemia, ma le kapeneta, ia ma le taitai fwoi o le whainga malo. E pe ona ielo lātou mana tu whatea ia inu le ai ngā ia futia walu. E tu sai ma tūlanga o le whale mi ngau. O le isi mea ona ua au fwoi au iai ma o tangtonu. Mau whātua tuaina le tō whamamao ma le whinangalo atua o le awhionga tamaitai palemia ma le kapeneta ma le whainga malo. Ona matau mai Samoa e leo se mata upu na lui ina pe fusu ina ele malo. The prosecution wasn't by the government. The prosecution was a motion by the fast party. They have the right to withdraw their motion. They have the right to withdraw, and also they have the right to make any agreement, such as the harmony agreement they made with the HRPP. Olona winga o lesi nai tu e au hoi na sila fia malama ili tatu atunu. E te tau o tatu utalia ngō fie. Ana o se prosecution ale malo. If it was a government prosecution, ia la session na pona ma session na whaingata. Al whainga lava ia o whaamasinonga i le vāo vaenga se lua. E iai lava le avanoa ma e ta lia ngō fie fōi le whaamasino. Po le whaamasinonga o na whaia ni ai inga o le lenga po ni mali lienga o le tausinga lava fōi le file mu. Pe whaaso ai le mata ngō fie ma whaangatai fōi nisi o futia ma whaingata. Ai a ngā ilunga le soifuanga. Ia o le ala le
ua uto e tapai ni tau pula na vai aso ele o se toe tau langa ina o ni manatu e si ai fo ini langona o le whaafonga o le tatu o tunu. Ai ona o le whaamala malama atili ina o sio manatu ma sio whaatau wa na lafo ai le folo i le nava whaal vai aso ina ia au ngani auone i whaafale pui ina le tama sa avea mataitai o le atunu i aso ua lewa. Ia lewa mau mai le unga. Ia se mea tatu te fia o mai. E Performative le pokalama le taitai o le whaatonu o leo nanga si ufonga le tai a fau na mai atu i le au uli nei. Ia, o i tātou umalawa tātou te re maali lia se mea tasi. E sea o na amaua se atoa umalawa. O se ainga, o se whainga nu, o se whainga tūma o pūlenga o i tūma lo. E o lawa fo i e kalesia. Sea o na ausia le salau pasene o na atotoa. Pe salau pasene fo o na maali lia i la tau whatasi. A te whaafitea le tō wha wae, ma le tō wha mamau le whionga ele. Ia o le tamaitai pāle mia, malana ka peneta ma le whainga maa lo, whaatea ia futia. Paune nei, Samoa, nei e manatu mai, o nisi whawhita auri o lo ua fōu mai, ia o ina e tātou te mau ai, le atoanga ma le tali o lou whaasea, ma sou whangau le ma lie, ona o nisi o mata upu na tutupu, ma ni soli ngā tū la whono, te tele sa whaia e lia whainga malo ni aso na alu. A whai e wha wau pēr le tūlanga o le whainga malo. A me se fo i lupu lenga a le lawyer city, the Attorney General. They have the right to prosecute any of the past dealings. Ia o ina la e mawhai ai, e le ai se a malo stele pe e fo i se toe au ngapa mai o le whainga malo le whionga le pāle mia ma le whakapineta e toi wha solo inga mai tua au i nā lai whaitau nui nai ma whai lava le whina ngalo le whamsinonga ia atonu ua maua le atoanga ia po se mamlanga o le whamoe ia a whai lava e te le tau mano whina ngalo ia tu i le tua na te whamalalamina o tau whina ngalo mo tātou loto paune me tā ua ngai pēr i luma lele leinga ua ngai pea i luma le lenga e pea na taum whai mai ai le whionga i te maitai pale mia ma le kāpeneta ma le whainga malo Samoa e tuli pea i luma so tātou ai avatot pese le ia on toi fo i mai na ia mo ni manatu muli ma whai wina ai le tātou po kalama i le tāo le iwa le Afiafi alo e whaafonga mai pea le tautua le siufonga o le tai a Fau Long Beach, California au ina atu nei whata launga le taulogologo o Amerika i le talawhatai nei i le whangaloa i San Francisco. Pese a wālau whaafonga. Samoa, Alomaya, o le viinga i le tua, i mea au pita luma. E o la tavita na sipa i luma o le tua. Se ale mea tele se e mai ai, mo Yesu. Le au pia poto mai, tātou si i le whapeta i mua le vinga. Ia Yesu lo tātou matai, aua o ia ua mapuai, le whatasina le nei ua pai tātou pia. Ya Yesu apata simai wakati limama ese e maila usiba le matamo fie lato wapa aolaina wasuia nei ole olana uasiba nei faale anana wa o fia Yesu ilana paolatana wa o fia Yesu ilana paolatana Samo fia na paolatana Yesu
tau tuai pea moia, le tau langa ola, e mali e pea lava mapaia. Wapatili mama ese e mai lau siva. Le matamo pie lato, opa olaina. Wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga. Tuia iluma, apetai malebina, ona ole alofa, mata utia ole atua le tama. Eyola saulo ya tabita, ilunga ole maunga o avia, te faya mesili, ma emanu malo ile ali. Wapatili mama ese mai lau siva. Le matamo pie lato, wapa olaina. Wasuia nei ole olanga, uasiva nei faale anganga, wa ofia fia. Yesu ilana faola tanga. Wapatili mama ese mai lau siva. Le matamo pie lato, wapa olaina. Wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga. Wa ofia Yesu i lau whaoltanga. Papena fo i le nganga ua tupu ifo, i le nei tu aso, ma le nei aso whapitoa e pēna whamna tuina ai, le aso soifua o se ua fine o te wila, whalau finau. Te wila, whalau finau, a toa lo na ruas futasi tausanga. Le aso alanafi, Manuia le tua i lo aso soifua te wila o lo whaanga, mai lau pele o misi, ia malau no whalo pongisa masisi. Ia mese foi o lo whaanga mai i o matua sunga toina, ia salesa whalau, malwhaltua ia te mkisa whalau, o uso malau ainga, ia whapefo i maua matina malwhanau, a lofa tele mo le a fine, whaftai i le tua maualo soifua, pa popo nisi aso tele, ma ia ao ngalo wola, o lua malau ainga, mani no foi alo awale li. O le nei vai aso la tātou aulia i lona whaanga solonga e whanonoa e whasirisi la tuai nisi o e ua maliliu i le whangaloa lava le nei o San Francisco. O le tina i a whapaolonga unutoa. Whapaolonga unutoa. O le ainga ma le no foialo i alofa le tua whamawhanatu o le aso tonai i vai aso nei aso lua o Aparila o le a whai eilo na toi sauninga i le nuolo o lalai ma papa awai i Concord, California. A pe foi na whanonoa e whasisi latu le mio se tasi o ona le tua le sunga i a whasitupe mea fua.
o le Faifeau lotu o le whapatonga a le tua Assembly of God o na toi sauninga ua whailoa mai o le aso valu ma le aso iwa o a perila aso valu ma le aso iwa o a perila toi sauninga o le sunga i le Faifeau ia whamaise le tua i le ainga i le whatua ma le nofo i alo e meise fo i le pa ia o ainga o vai aso fo na tenei na to ai tau nuu ai le malanga le maliu ma le oti Hello. Oh, that one. What pay me? Ah. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Udah nakabur kakak ini. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Half time. Timer program.